أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم haray musidɓe julɓe tedduɓe meɗen salmina nokku fof kawawɗo wonde haray ɗen yiltito e darsu meɗen on ka Oogirde Malal ceerno Samba mo mbeya haray darsu jowa ɓon sengoɗerol 13 haray ceerno Abdoulwahabe assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. sahlan wa marhaban haray bismillah. Naam inchallahu haray no foɗɗinoɗen no assalamu aleykum musidɓe julɓe tedduɓe haray inchallahu hande eɗen continuede en fuɗɗitoto hande jangude e deftere meɗen nden ɗo dambugal tataɓal ngal no yewta en fi fiqhul muamala yani fiqhu fi gollodire ibada no e muɗum fi layyagol no wirno ɗen non kala ko humodiri e fi kirse ɗen biidhnillahi taala hande ko ngal ɗon dambugal woni ko ƴetteten inchallahu haray hande en naɓira e sengo kala sengo na ɓuɗen firten gonɗon biidhnillahi taala haray si hikkinen ɗon goya sengo hikkitigo eɗen wiya bismillahi rrahmani rrahim dimo julɗo bahiya ko sunna mu'um siko iidita faske wonata jugol sino woodi ko lorra ala e mu'um tana faƙƙa e koltu e yontitugol almami no hirsi jogin ɗon hirsude fatata ɓiire mu'um to mutal aditiɗo mo fof yonatayo o fillito ɗum ko wona jom eɓɓindagol suddiɗo e gorko yo hirsir jungo mu'um ko ɗu'um ɓuri lontinugol nde ɓe hirsa nyalorma ko sharti mu'um siko jemma ko tewu wona bahagol on jemma ko iwde e wagutumutal ha fajiri no sekori ƴellitagol horayɗo si dahi to jamdu dagi yonatawa aqiga e hadiyoyagol jom korka ko nyamata Allah wi'i koko ardi fajiri e ɓawo mutal ko e hakkunde ɗiɗi haaliki maki yo ɗin tate hirse yonayta ƴoral kala heɓuɗo yo bahiyano hoore mu'um wotarentin goɗɗo ɓe hawta jeyal yonata ko wona to baraji walawsi ko sappo wonay dagagol mo o hoddi o jeydi mo needi mu'um no defimo ko sharti e rentiɗugol kono haqqe wo alanamo to tewu baraji yonimo nyalande kulol suddiɗo sidahiike rentini hen ginɗon yonatamo e maku halil solukol baali kono luttuɗi fowsi wona sola fotta ko tilfitagol. hara inchallah eɗen fuɗɗade sarude e ngo sengo ɗo ɗen biidhnillahi taala ɓe maaki dimo julɗo bahiya ko sunna mu'um siko iidita faske wonata ƴugol ɓe maaki haray dimo julɗo dimo maakugol maɓɓe julɗo dimo holliri wonde maccuɗo tawaka julɗo dimo layyagol ko sunna makko haray siko iidi tabaski ko ɓe faandi ɗon ko iidi donkin tabaski ko haala sénégalais haala wolof kono no famirɗon no wuuri do gongol leɗɗen afrique ɓeya kala ƴetta e ɓeya wano tawiri noon kadi ceerno Samba ɓe senino ton e nder ɗaɓɓere gandal en yiyay konguɗi e jolfe seeɗa ma ɗum haala pular futatoro e nder yewtere nden ɓe maki siko iidi donkin haray ɗum ɗon on wona taƴugol yani haray koko haqiqa woni e mum tawata koko hana waɗede e on iidi ɗon ɗe sino woodi ko lorra ala e mu'um tana faƙƙa e koltu e yontitugol si tawi no woodi hara feere no woodi ko tawata lorra alata e mum haray ka nafa kawo ka koltuwo koyo jon suudu ndu yannyam ɓeygure nden haray nden nyande ɓe heɓa ko yonata almami no hirsi jogin ɗon hirsude fatata ɓiire mu'um to mutal almami si hirsi dammi mungi o gayni haray ila ɗon ha balɗe tati mu'um ka nange mutoyta ɗon haray yimɓe ɓen kadi hino wawi hirsude aditiɗo mo fof yonata yo fillito ɗum ko wona jom eɓɓindagol amma noon adiɗo almami o hirsitayi almami hirsali ɗum yonata haray ko ma o fillito donc si wana tawnoɗo tun ko e préparation ji woni kono hara o hirsal taw so hirsi tun haray yonata ɗum ɗon ka mazhab maliki suddiɗo e gorko yo hirsir jungo mu'um ko ɗum ɓuri lomtinugol ɓe maaki yo gorko on hirsan hoore mum debbo on kadi si himo wawi himo suusi yo hirsan hoore makko ko ɗum ɓuri lontingol goɗɗo nde ɓe hirsa nyalorma ko sharti mu'um siko jemma ko tewu wona bahagol hirsugol ngol kadi hirsata si nange mutoyi jemma ko nyalorma hirsete si on tigi hirsi jemma haray na layya o waɗi on jemma ko iwde wagutu mutal ha fajiri no sekori ƴellitagol jon noon fiya faamu jemma on wi ka nange muti ko ɗon haɗa hirsugol
haka fajiri on feroyta ɗon ko on jamma ɗon woni ko haɗa hirsugol donc ka nangem fuɗi toy wo haray hande kadi ka haɗa ɗon iwi ɓay haray ñalorma o weeti hoorayɗo si dahi to ñamdu dagi yonatawa aqiqa e hadiyoyagol hoorowo si waɗi layya kanko nde wonno ɓurɓe heewde ɓen e layyotoɓɓen haray hiɓe jogiti himo waawi ñaamude taƴira kol dammol ɗum ɗon nanda e so tawi ko aqiqa mana dammol inde bobo ma ko dammol waɗa kol hadiye jom korka to ñamata allah wi'i koko ardi fajiri e ɓaawo mutal ɓe wi'i neɗɗo noon tawa ɗon hino hoori ɗum ɗon ɓe addu no faamiru noon gimol no gase ɓiseede e gimi ɗin fiika fewnugol ɓenndi o gon jomirawo korka tawɗo no hoori allah wi'i koyo wondu e annu e adi fajiri on feerude haray ko ɗum ɗo woni haqiqa on ka horugol ko e hakkunde ɗin ɗiɗi maliki maki yoɗen tati hirse yonayta ƴoral haray ko e ɗen balɗe tati hikkiɗe ɗen e ka imamu hirsi ɗon adi mutal ko ɗon imam maliki wi yo hirse ko ɗum ɗo woni ko yonata e pellet kala heɓuɗo yo dahiya no hoore mum wota renti no goɗɗo ɓe hawta jeyal kala heɓɗo feere yo ittan hoore mum layya taw kafido e gooto ɓe inna hiɓe hawtude tigi tigi on ɓe jeya fi kala hiɗen ɓe layyo eɗen anndi e mazhabuji ɗin hiɓe wi wonde buyno wawi kafude ngeloba kono haqiqa on ka mazhab malik ɓe inni mo kala si heɓi feere waɗan hoore mum layya fa huwa awla ko ɗum ɓuri hannude yonata ko wona si woni to baraji wala o siko sappo wona e dagagol donc haray yonata ti tigi wigol yo fof kafano baali gooti maɗuma haqiqa on ko haani koyoɓe mo kala hirsan hoore muɗum haray noon si ɓe sappo kadi ɓe kafi no wawi wonde dagagol no dagi yani haram ala e muɗum kono lasli on mo kala koyo hirsan hoore mum ɗaɓɓana hoore mum dammo mo o hoddi o jeydi mo needi mu'um no defimo ko sharti e rimtiɗugol si tawi no on tino hoddi e goɗɗo hara ɓe jeydi tawata kanko fawtimo on ɗon hino wawa mo wawi tawtinde on e layya makko on par ce que on ɗon kaka ɓeygura makko jeeya kono haqqe wo alanamo to tewu baraji yoni mo ñalande kulol kono on tawtinaɗo kanko o mara e haqqe tew on fus wigol o ƴetta ɗum ɗo ma o taƴira e heere nden ɗo ma ɗuma kanko aray ko baraji ɗin woni ko wodanimo mais noon imo wawi o korede o ñaama kono lasɗi on ko baraji nawigol a ɓay ko minen fo layyi min kadi miɗo jeygal bo salɗama ɗuma ɗum ala to suddiɗo si dahike rentini hangin ɗon yonatamo e mako halil sonnajo si andike ɗo kanko kadi o hirsa e baali o waɗa layya so wi himo kafinde ton goɗɗo kanko ngin ɗon harangi yonatamo layya makko on ɗum ko e mako halil ka deftere lawwal e sani solukol baali kono luttuɗi fof si wona sola fotta ko tilfitagol baalingi solukol ko tawngi heɓi lebbi 6 haray ko ɗum ɗo woni ko yonata si tawi ɗum heɓaki haray ko tilfitagol haray on tigi waɗali ko ɗaɓɓira kon e muɗum nam haray ɗen feƴƴande sengo ɗerol 14 bidnillahi taala ɓe maaki dammol ko hitande to nagge ko 4 6 to ngeloba yonayi taƴoral siko hisukol aybaji mo lintiɗi fof juutay yodi ndaare to shaykhu khalil faynenɗi ko ɗi woni mbaɗɗume em to sirati ɗi yawtina en jaygol koda horde wakol ɓurna e sadak to baraji ko ɗum ɓuri rimɗinugol mi yii ƴiƴam dahiyaji e ɗum shahodimɓe no fondiroye etugol si aron kudahiya e coggu mu'um tuma lutti torare e ñawloyagol ko ɓe yi ko sodata sunna walawsi ko puccu o bahiyora coggu geɗal ko bukhari e muslim egguɗo on e hadise muhammadu jon hisugol yaka seede mo jommum yanñani ɗum e salorde ɗu'um mawnintinagol kala hunde ko hirsa jeyde ala e ndo hikkori hunde e foofirugol jiha hoore walawsi ko da'irawel si waɗali ko juyɓe warata ƴoral ko wanon wada juuji si heddike hunde e majjita ƴaali ko jiiɓe warata ƴoral shartaka e kirse me'en taƴugol bul uma ko ngol woni ɓennirgol hayawanu ko ngol ɓennirta njaram e ko ñamata fof laato ne agol si rewi hulquma no dorra wonayi farkare e sondere ma sharagol singo ol sharagol ko e nder joƴugol waɗi haalibi on hawray e lajal nam ɓe maaki dammol ko hitande to nagge ko 4 6 to ngeloba yonayi taƴoral ɓe maaki dammol koyo tawkol heɓi hitande to nagge ko 4 amma nagge ngen koyo tawnge heɓi duuɓi 4
jeego to ngeloba banko taw mba heɓi duuɓi jeego ko mbanɗo yonata layya o wi yonay taƴoral ɗum ɗo yonay e pellet hisukol aybaji mo limtiɗi fof juutayyo ɗi ndaare to cheikhu khalil hara dammol kol hikol hisi ayibe few kol mara ayibe ɗin ayibaji noon ɓe wi si ɓe limi ɗiɗo juutay ndaaroy ka lawwal e sani ka deftere cheikh khalil ɗum noon haray ɗen andi yonata sekkitikol nowru ɗokkol taƴa gala ɗihol nawnukol horikol ha feƴƴiti ko ɗin fof o wiya ndaaroy ka cheikh khalil hara ɗin ɗon fof waɗetake layya faynen ɗi ko ɗi woni mbaɗɗume en ɗi tosirati ɗi yawtina en jaygol geren hara heɓen dammi fayɗi ɓe maaki ko ɗi woni mbaɗɗume en ko ɗi woni ko waɗɗoytoɗen ɗi yawtina en ka sirate e lumben hara en naatali yiite jaygol ko yiite e pular futatoro ko dahorde wakol ɓurna e sadak to baraji ko ɗum ɓuri rimɗinugol ko layyagol wakol faykol ko ɗum ɓurna woni ko sadaka woni e piiji ɗin fof tawgol dammol kol yiɗo kol wata eno yeɗɗi ko ɗum ɓuri ka baraji haray ko ɗum tigi tigi on ɓuri idi ƴettugol tun dammel tawata hingel hori mi yii ƴiƴam bahiyaji e ɗum sahudimɓe no sendiroye etugol no fundiroye etugol haqiqa on ka allah wi ɗon lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa ɓe inni ka haqiqa ƴiƴe majji on fof e ɗuma hino ari e hadis wondema ɗum ɗon fof ko baraji wattanoyte fi jom muɗum si aronku bahiya e coggu mu'um tuma lutti torare e ñawloyagol ɓe maki si tawi noon a heɓali ko layyoroɗa a heɓali coggu mum ha tawi joni ko haala fiisa a tori ma si a ñawli haala kan no arde yeeso ko ɓe yi ko o sodata sunna wala o siko puccu o bahiyora coggu geɗal haray ka haqiqa neɗɗo on si feere heɓaki o fawaka hinayo wiw o gertoto tun ma tigi tigi on ko ma o gera ha no heɓirano rewra tun o layyo lasli on ko so tawi allah no newnani on tigi ɗi haalaji ɗo ko kinaya cheikh samba addiri ɗi ko bukhari e muslim egguɗo on e hadise muhammadu jon hisugol hadise ka wolaɗo fi yiƴan dammiɗin e taape majji on wonde ɗi ardoyay e ɗum ka haala ka ɓe addi dowɗa ɓe wi ka bukhari e ka muslim woni eggi nde on hadis ɗon haray ko hadis nelaɗo yo allah hisimmo yakasede mo jommum yanñani ɗum e salorde ɗum mawnintinagol jon noon si woni wi'ama mo kala yo ger heɓa layya an allah no yanñamma sa gerali waɗɗa dammol wallahi haray yakasede ma kono noon haray si tawi ko mawnintinare waɗirɗa ando haray titigi on hiɗa wawi yande bakka to jano e muɗum kala hunde ko hirsa jeyde ala e ndo hikkori hunde e fofirugol o wi kala hunde ko hirsa ka haqiqa yo taw haqiqa tan hiɗa mari e mum jeyal timmugal si hirsuɗa waɗɗa layya jiha hoore walaw siko da'irawel si wonali ko jiibe warata ƴoral hirsugol ngol wattine fewtine qibla donc haray ko ɗum woni ko ari e mum kon tawa hino wallina ha moƴƴi haray ɗum ko e pellet ko wanon wada juuji si heddike hunde e majji ko jiibe warata ƴoral shartaka e kirse me en taƴugol bul uma ko ngol woni ɓennirgol ɓe maki noon ka hirsugol ko wanon wada juuji si heddike ko wiyete wada juuji al wadaj ko ngol ɗaɗol ɗo e ngol ɗo tawata si neɗɗo monike ɗi ƴuufay ko ɗen andi si ɓe inni innahu ghadiba hatta zahara awdajuhu ko ɗiɗa ɗi tawayɗi ɗin ɗo ɗi ƴuufay ɗi piɗɗo ko ɗi wiyete wada juuji ɓe inni haray ɗin ɗon ko hanuɗi taƴude ka hirsugol ɗum ko nam si ɗi taƴali haray ellano e muɗum sartaka e kirse me en taƴugol bul uma ko ngol woni ɓennirgol ɓe wi noon sartaka wigol bul on kañum ma taƴa wada juuji ɗin ko ɗum ɗi taƴirta par ce que ko ɗi woni tigi tigi lasli si ɗi taƴi ma e heña amma bul ngol ɗon ko ɗo fewndo kono noon ngol ɗo hikku nder ton kunku wiyete albul ɓennir kunkun si ɗengal ngal feri ke ñamete koye kun ɗon taw futtoyta ɓenni kun ɗo wiyaka ma kun taƴa tum few ka hirsugol hayawanu ko ngol ɓennirta njaram e ko ñamata fof laato ne agol haray ɓe ɓeyde manginalngol ko wiyete bul'um ko ngol mana ɗaɗon ɗon ko ngol tiyowol ɗon kulloy koye ɓennirta ñamete ko koye ñaami ko si rewi hulquma no borra wonay farkare e sondere ma sharagol
hiɗen mari non holgum kadi holgum e bulgum ko sendi fow ko ɗo kono holgum ko tiyo ka fofango tun rewata ko honno andirta si goɗɗo yahi to ñamete kala yaɗo ka holgum a farkoto ma sondoɗa donc joni noon yiɗi ɓadodiri oya ko fi hendu ndun oya ko fi ñamete on donc haray ko ɗin ɗum ɗiɗi fof ceerno Samba sifiɗo fi muɗum ɓeyni o wano ko sendidiritaɗi holgum on si ñamete yahi ton ko farkagol e sondagol haray wonanta joom muɗum singool saragol ko e nder jojugol waɗi haalibi on hawray e lajal joni noon e nder hirsandene si tawi ko marɗo technique wawi o hirsinde wotere tun hawri e ɗin ɗaɗi limaɗi donc directement haray ko hirsa kon hawray e lajal maaya haray ko ɗum ɗo woni ko ɓe sifira inchallah haray hiɗen feƴƴande sengoɗerol 10 inchallah e o muwol mo tindino ɗen ɗo fi muɗum ɓe maaki daiman fayin ka fi hirsugol ɓe maaki hirsowo si ɓanti jungo mu'um ha ɓooyi dagorta timminugol si tawi ko hirsi arande waray si wona ɗum jamrete fuɗɗitagol dagagol no e sharti to fuɗɗitagol yo o bismo o ardina anniyagol laɓi kirse si ɓowru mo surniki ley ɗaɗi ɓanti no harmira fiɗɗitugol yo o welnuki nokkuɗo kol yi'ata kol leppoto yurma si ɗum ɓadikol siko leeɓi o weeña o hentina ɗum siko kama o hirsira yaccingol guri jiibe si hoppayo warre ndiyam e ko yoori e jamre wona julgol guri takke si hirsa yo juulire haa si wona hoppaadi e suudidugol suddiiɗo e gorko yo hirsu so ɓerde so ndirte no wondi e faltinugol wata faa sigi hirsu ko gupputagi haydiiɗo no hirsa e jom longal siko maccuɗo annduɗo hirsi yo ñaame waɗaama e suudaaniyu halil siko ngujjo e jattuɗo hirsi si taw ko ɓe annduɓe ɗum dagoray wahalal siko jommum hiwramaɓe yo ɓe si wa'aaliwa non wonata dagagol yo o faandur qibla to bange nano siko nannano ɗum ko walahdinagol wano lismori innude Allah si hirsa mo wondi o waawi e anniyagol shukran jazakallah khair ɓe maaki ɓe maaki hirsowo si ɓanti jungo mu'um faa ɓooyi dagorta minugol ɓe maaki hirsowo sa wallini ko hirsata kon a hirsi ha a gayni a ɓanti laɓikin si woni ha neeɓi a wawata naɓitude kiɗon kadi wiyaɗa hirsitude si tawi hari mayani ɗon haray a wawata timminirde noon hiɓe arda yeeso si tawi ko o hirsi arande waray si wona ɗum jamrete fuɗɗitagol si tawi ko hirsi kon ka ara num wawi warde dammol kon fabi ha wanima si wana ɗum ñamrete ko ɗum woni ñamirte kon ko hirsi ɗon mana dagoray fuɗɗitagol hirsugol ngol e ba hiɓe arda yeeso dagagol no e sharti to fuɗɗitagol yo lismo o ardina anniyagol dagagol kon ko o hirsi ɗon nde wotere o acciti e ronki mayde o wawata artugol tun kontina ɗon haray dagagol ɗum ɗon ko fuɗɗitagol yo o bismo yo wi'u bismillahi o ardina kadi annuyego nouveau wasko nouveau o woni hirsude wasko kesum o woni hirsude ko hirsuno ara non kon ɓay mayano addata laɓikin tun kadi o kontina ɗon ɓay neɓiti haray on ɗon bismillahi on ɗon o feƴƴi haray ko kesum o anniyoto o hirsito kadi fiyo waw dagade laɓi kirse si ɓowru mo sorniki ley ɗaɗi ɓanti no harmira fiɗɗitugol si goɗɗo no hirsude laɓikin fuutike mo ki yanoyi o hocciti donc tawi joni ma o mbaylitiri kini o yimo sekkitirde ni ɓeyni o ɗum ɗon hino harmira fiɗɗitugol si tawi woni zigzag ha alhaali position hirtugol ngol boni haray ɗum ɗon harmay haray ko ma fuɗɗitay kadi e ba yo o welnuki nokkuɗo kol yi'ata kol leppoto yurma si ɗum ɓadi kol ɗum noon ɓe maaki o liyeede ɗa fuɗɗo hirsugol ɗo ronkata ko ma tufa ma waylitaki sako harma ene yahu laggoɗaki welnaki moƴƴa ka dammol kol yi'ata donc fi hon ɗum par ce que sikol ari leppagol yurmay haray hikol wawi andude kol hirsete wona neɗɗo fof no yiiɗa yigol mayde mum wa kadhalika kullum kadi yiiɗa mayde muɗum haray ko laɓikin suuɗe ko nokki lagge moƴƴa hara hirsugol on tigi hirsoto kisan ko ɗum kadi fowtinta dammol kol haray ɗum no ari e hadis siko leeɓi o weeña o hentina ɗum siko kama o hirsira yaccingol si tawi ko dammol marko leeɓi buy o weeña leeɓi ɗin si sokama sokugol ngol ko ɗum woni jogotoɗo dande moƴƴa oya hirsa e yaccingol ko ɗum woni o hittina heña hara na neɓugol no
ɓuri jiiɓe si hoppa yo warre ndiyam eko yoori e jamre wona julgol. guri jiiɓe ɓe wi si hoppama yo warre ndiyam e ko yoori e piiji yoruɗi ceɓe ɗaɗi ko waddete e mum kon fiyo leeɓi ɗin iwu e ƴamre joni ɗin ɗon hiɗi gase naɓede e ƴamal ma tummodiral wona julgol ɓe inni ɗi wataki julede e majji fewdo ɗon taho ko ɗum woni ko ɓe yewti ɗon nam guri takke si hirsa e juulire ha si wona hoppaɗi e suudidugol. guri noon tawayɗi ko dammi hirsaɗi sadaka tawata ma dammi waɗaɗi a nazar wiugol si allah okkorilam hunde kaari mi waɗa e dammol ma dammi ɗiɗi ko ɗuwete takke si ɗin ɗon hirsama ɗin ɗon no ɗi yoriri hiɗi wawa julirede kisantawa hay si tawi ɗi hoppaka. suddiɗo e gorko yo hirsu si ɓe resondirte no wondi e faltinugol. suddiɗowo gorkowo yo hirsu donc si tawi kadi ɓe har ko resondirɓe wonduɓe gorko on no hani faltugol debbo on andinamo ko honno hirsirte kono ɓe fof ɓe wawi hirsude ka lasire selon ko ceerno yewti ɗo ko. wota fasigi hirsu ko ɓuɓɓudagi haydiɗo no hirsa e joom longal. ɓe wi wata fasigi hirsu neɗɗo tawɗo hino anda ɗo ɗo ko sula ma ko delenkan ma ko bandijo feeñuɗo bandiyagal mum on ɗon wata o hirsu few on faami donc ɓe inni haray ɗum ɗon ko goppodagi ça fait no wawi wasta yari ɗo lemnere ha en gayni e liɓirini goɗɗo go aray non hoccino yarude ɗum ɗon haray moƴƴa. haydiɗo sonnajo wonduɗo e ella mum o wonduɗo e régle on kadi no hirsa fihimo wonde e ella on ella ala. joom longal yiɗɗo e sonnajo mum o lootaki ma sonnajo yiɗɗo e moodi mum lootaki ɓen kadi fof hino hirsa ella ala ɗum haray ceernon maki ɗo. siko gujjo e siko maccuɗo anduɗo hirsi yo ñaame waɗama e suudani yo halil. maccuɗo siko anduɗo no hirsirte ɗum ɗon yo ñaame haray hino dagi waɗama e suudaniyu ari e deftere suudaniyankejo on e ka halil haray ari kadi ka lawwal e saani. siko gujjo e jattuɗo hirsi si taw ko ɓe anduɓe ɗum dagora e wahalal. siko gujjo hirsi ma jattuɗo hirsi si tawama konko ɓe hirsi ɓe nangidama e mum haray hino wawa ñamede tawi hiɓe andi sartiji hirsugol ngol ko woni punition ko ɓe wujji kon ma ko ɓe jatti kon ɗum ko feere amma dagagol ɗum ɗo haray noon dagi wiyatake en hibbo e tew on par ce que haray hiɓe andi tigi tigi sartiji hirsugol ngol. siko joom mum hiwrama ɓe yo ɓeesi wa aaliwa noon wonata dagagol. si tawi noon joom mana dammol wujjakol kol joom dammol wujjakol kol andi tawdama haray hande kadi ka lasli fiyo daggo taho ko ma ɓen ɗo yoɓite sharia l'islam on daranoɓe imma tewyeyeɓe hetta ko e ɗon a partir de ɗon wawata dagagol na wigol tun joni o sende ɓay hirsama non ka jommum ari o haray sariyaji go pottike taw sariyaji go ɓadike taw haray komin faami e muɗum. yo o fandur gibla to bange nano siko nannano ɗum ko wala dinagol. o fandora qibla kanko hirsowo o liƴira ka bango nano seeɗa hara noon o hirsirali nano tun sina ɗum hara no wawa mo surri hunde harande mayali so o hirsiri nano kan sellata. wono ɗismori innude allah si hirsa mo anditi wawi e anniyagol. ko noon kadi no waɗɗi innugol allah wi'ugol bisimillahi si hirsa mo anditi wawi tawa on tigi no anditi ɗum hino wawi ɓeyda kadi anniyagol ngol miɗo hirsude ka ɓernde makko si on tigi hirsa. haray wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa sallim haray meɗe yaafino no famirɗon noon o yi pulaɗen no sattiri haray wona deftere welde fii no miniri noon minen ko firtugol tun seeɗa ko allah subahana taala andinime wo e makoji ceerno samba yo allah yurme ɓe yaafo si faljere no ga haray yo allah yaafo men waɗanan en fof ko moƴƴi haray wama tawfiqna illa billah alayhi tawakkalna wa ilayhi almasir wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa sallim haray en e alarba kadi wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. haray on jarama o weltanama inchallahu haray en turki allah subahana taala yo allah arsuke en wawugol gollitirde koko nanɗen ɗo haray komi andintinanta da iman ko e dambugal fiqhul muamala wonɗen haray inchallahu taala ɗum ɗo ko fiqhul ibada ko fiqhul muamala haray si allah o jaaɓi alarba aro e lannitaygal dambugal ɗo fuɗɗoɗen e dambugal ngal no yewta en fi tarhib
e tarhib inchallahu haray eɗen weltano équipe lawol kisal e kala kaɓe wontiri e kala jentiɗo e o sayi ɗo inchallahu taala haray eɗen tora allah subahana taala yo allah yoɓu kala joddi moƴƴiri assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.